Kalamidiya ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa bacteria kitwa Kalamidiya trachomatis. Ikintu gitangaje kuri iyi ndwara nuko abantu benshi bayifite cyangwa se bayanduye ntibagaragaza ibimenyetso byayo. Ikindi nuko infection ya Kalamidiya ishobora kuzamuka mu bwambure bw'umugore, bityo iyo igezeyo itera indwara bita pelvic inflammatory disease. Iyi ndwara ikomoka ku mibonano mpuzabitsina igira agakoko kandi kibasira ibindi bice by'umubiri nk'amaso, bityo mubyumve neza ko gashobora gutera ubuhumyi. Ikintu kimwe mu byo kwitondera ni uko Kalamidiya ariyo ndwara mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina izahaza umubare munini w'abatuye isi ititaye ku gitsina y'abagabo cyangwa abagore. Ubushakashatsi buheruka bugaragaza ko abasaga 4.2% by'abagore ndetse n'abagabo 2.7% bayirwaye mu bice bitandukanye by'isi dutuye. By'umwihariko mu mwaka w'2013 abantu basaga miliyoni 141 barwaye indwara nk'uko byagaragaye ku isi yose. Iyi ndwara kandi iboneka cyane cyane mu bantu bari hagati y'imyaka 15 na 25 kandi ikibasira cyane abagore ku kigero kinini kurusha abagabo. Mu mwaka w'2013 kandi abantu bagera ku 1,100 bose barapfuye bitewe n'iyi ndwara ya Kalamidiya. Reka dutangirire ikiganiro ku buryo umuntu ashobora kwandura iyi ndwara ya Kalamidiya. Ubusanzwe nk'uko twabigarutseho mu ntangiriro, Kalamidiya ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa bacteria kitwa Kalamidiya trachomatis. Reka dukomereze ikiganiro ku bimenyetso by'indwara ya Kalamidiya. Kalamidiya ni indwara ifata cyane cyane mu myanya ndangagitsina, ariko nk'uko twabibonye ishobora gufata mu bindi bice by'umubiri nk'amaso. Reka duhere ku bimenyetso by'indwara ya Kalamidiya by'umwihariko ku bagabo. Abagabo benshi bafite indwara ya Kalamidiya bakunze kugira ibimenyetso by'uburibwe mu mwanya inkari zicamo zisohoka mu bwambure bwabo. Umugabo kandi ashobora kubona ibintu by'ururenda bidasanzwe bisohoka mu gitsina cyangwa se kuribwa ku mabyi. Umugabo kandi ashobora kubyimba amabya ndetse akagira umuriro. Byose n'ibindi tubanje kubabwira ni bimwe mu bimenyetso biranga iyi ndwara ku bagabo. Reka dukomereze ku bimenyetso by'indwara ya Kalamidiya by'umwihariko ku bagore. Kalamidiya ku bagore akenshi ntigira ibimenyetso, bityo birasaba ubushishozi bukomeye mu kubigenzura. Ku bagore kandi badafite ibimenyetso by'indwara, 1/2 bagira indwara ya pelvic inflammatory disease twagarutseho dutangira ikiganiro. Icyo gihe infection irazamuka ikajya mu bindi bice by'ubwambure bw'umugore, aho twavuga nko mu nda ibyara, udusabo tw'intanga ndetse n'ahandi. Iyi ndwara ku bagore iba yicecekeye, yiturije imbere mu mubiri, nta bimenyetso igaragaza, nko ku kigero cyo guhera kuri 70% kugera kuri 80%. Iyo yabonetse, ibimenyetso bigaragaza ku bagore ni ukuva amaraso cyangwa ururenda mu bwambure, kubabara mu kiziba cy'inda, kubabara mu gutera akabariro ndetse no kubabara mu gihe umuntu yihagarika. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka za Kalamidiya iyo umuntu atayivuwe neza, yaba umugore cyangwa umugabo. Iyi ndwara ku bagabo ishobora kubatera kanseri ya prostate, ni mu gihe ku bagore ishobora kubatera ubugumba, gutwitira hanze y'ababyeyi ndetse no kuribwa mu nda bihoraho.
reka noneho turebere hamwe uburyo bukwiye umuntu urwaye indwara avurwa. Kalamidiya ni indwara ivurwa kandi igakira hakoreshejwe imiti ya antibiyotiki. Byumvikane ko ari imiti ikozwe mu binini. Ubusanzwe abenshi bakunze gukoresha antibiyotike zitwa azithromycin, doxycycline, erythromycin ndetse na afloxacin. Ariko ku rundi ruhande imiti ikunze gukoreshwa cyane ku bagore batwite by'umwihariko harimo erythromycin cyangwa se amoxicillin. Reka tunabibutse ko mugomba kuzirikana ko iyo urangije imiti ni ngombwa kongera kwisuzumisha ngo urebe niba warakize kuko utakiri umurwayi wa Kalamidiya. Mizero Media irabibutsa ko kwirinda iyi ndwara ari ngombwa gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye ndetse no kwifata ntiwishore mu mibonano mpuzabitsina ya hato na hato. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.